Right, today we are out here, Momashishing Secondary School. We are hosting Soccer for Unity 2026. Re dutse le batho ba botsana ba Herotel. I go by the name The Elegant Ever Smiling Emmanuel. Ke Emmanuel wa ga Monareng. Ka mehla le matšatši, you know when we do this thing, we just want to make it look right, sound right. Ka gona ka mokgono. Ke na le my sister Mokwe. They are here, setup so we just want to know, man, why are they here? Sabona sisters. Hello, hello. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiphile kakhulu siyami. Ngikhuluma nabantu wakabani? Ngilocrisha Ngubeni Nkomo Mahlawula Ntaba. From Herotel, marketing coordinator. Waze wazikhuluma kamnandi. Siyayibona iHerotel namuhla la eMashishini Secondary School. Why guys? Why nikhethe kuza namuhla la eMashishini Secondary School? Imashishini is one of our growing locations. We have an internet connection lana Emashishini, so we want to be visible in the community. So this branding is just coming to show visibility, and then another thing also is to partner with Banaring Global Foundation so that we can grow the community. In short, we want to be part of all their activities. We're here to support them, to support the youth in growing their careers in soccer. Into esuke jabulisa kakhulu, more especially today, we are celebrating Human Rights Day. A right to entertainment. Are you happy so far with what you have seen? I'm happy with what we are seeing. Herotel is more than happy with what we are seeing. The community is out here. There's no one that is out of order. The kids are here. They showed up. That is wonderful. We're happy to see the children growing and also supporting soccer, the level of sports. Asukbonge sisters, thank you very much for your time. You guys are having fun. We are here to celebrate. We are here to have fun. Siyabonga. Right, we are still here at Mashishing Secondary School. It's going down. A representative from Banaring Global Foundation. Introduce Banaring Global Foundation. So, the role massive. Naki Emmanuel wa ga Monareng ka lebitso lena le ka badilema ke Johnny Ramodike lagatong la Banaring Foundation. Tšatšing la kgone gore mo Mashishing Secondary School sebiletswa ke eng? Sebiletswa ke the promotion of games, especially soccer. On this day, re leka go assist our young people to identify talent, but to also move them away from the street on this day. Because sometimes presumptions, days like this are days for the drugs. So we are trying to say we are happy that a lot of children are here to move away from the street. More especially Today is the 21st of March. It's Human Rights Day. On this day, we say we're promoting children free from any dangers, because the drugs are dangerous to our society. So if our youth are here, we know they are being entertained and they will have focus in terms of their lives. Your message to your sponsors, we can see they are here in numbers. Yes, we are very excited that a lot of sponsors responded to our call to support this endeavor, because in future, let them come in much more large numbers in the interest of social responsibilities and also to promote youth free of drugs. Right, re sa le gona mo Mashishing Secondary School bjale ka gelo re ke boletse ka rwatsa keng sena na posi ya kitima go le monate ka ona ka moghono go bjale ke na le batho ba botsana batho ba Morgan Group Leidenburg batho ba rena ka mehlalo matšatši ke na le batho ba bagolo e le bolela le batho ba bagolo sa re tšodile re ba tlhompha ka mehlalo matšatši ka re every time e re ke ba tlogela ba di introduce pele sa bona mhloniši sanibonani makaya ngabe sikhuluma nabantu akabani igama uHenry Moyo labangatiko kakhulu bangatela lapha kwaMorgan Nissan, so ngilapha isikhathi lesithe kakhulu.
Asikhulume ngelanga la namuhla nila eMashishini Secondary School kungani nilana namuhla? The reason siba lapha eMashishini High School siyendela ukuthi mhlambe sikhuthaze abantwana bethu ukuthi bahambele ekudzeni kuma drugs, bahambele ekudzeni etintweni leti bafaka emajele. So siyabakhuthaza ukuthi babe busy kuma entertainment, babone ukuthi kuhle kufikela kuphi, and then babesuka lapho siyobathola kuma PSL badlala emaqembini lamakhulu kakhulu. Yeah, mhlonishwa sikhuluma sona namuhla kakhulu into esuke ngijabulisa ukuthi iMorgan Group every time mase sikhala sithi hey sicela lisito nihlezi nikhona emphakathini kungani? iMorgan Group yenda sure ukuthi serve i-community, sendela ini labantu laba sibaniketa back ilithando lethu ngilaba basupportako. So iMorgan Group itimisela ukuhambisana ne-community kuze yonke into intshintshe ihambe ngelihlelo lelihle. Sikhuluma ngeMorgan Group umbrella ngaphansi kweMorgan Group kunetimoto lethukahlukene. Ukhona umbukele ekhaya ufuna imoto, angathola imoto ezinjani iMorgan Group? Mbuto lo muhle kakhulu lo umbutile. iMorgan Group ihlukahlukene kaningi lapha siphatha iNissan, bese siphatha iSuzuki, bese siphatha iFortune. Kanzi injalo nje ina 12 ema-divisions whereby noma ngiphi imoto leyo ufunayo siyakhona ukukusosela yona out. Sibonge kakhulu mhlonishwa, sibonge isikhathi senu. Uma umuntu afuna imoto or afuna ukuchumana nani angayenza njani? Ilula kakhulu leyo. Umuntu makafuna imoto kuyofuna sithinze kule nombolo ile line yethu 013 235 2381, and then bese mina inombolo yami 083 237 5171. Kanzi tinfo leti mhlambe sitidzinga kakhulu etuke bathengi sidzinga i-ID, driver's license, 3 months bank statement, bese kuba nema-3 pay slip. Uma usinikete leti tinfo leto siyakhona ukukwendela i-deal yakho within an hour uthathe ukuthi ume kuliphi lihlelo. Yo, into ejabulisayo ize sengiyakhalela ngibona imoto ngalamva kwami ngala ngisuka ngikhalela ningangiboleka yona man. iMorgan Group ayinankinga ivulile itandla sitakuniketa thina kanti le test drive siyena mahhala. Nosibonge kakhulu mhlonishwa. Asibonge. Thank you. Right, re sa le gona mo Mashishini Secondary School Soccer for Unity 2026 re na le Makgotholela bana ba berekile too much ka tsela le gore ya makacha. Ke na la buto aka o tla ba ti introduce gore yana ke yana mang, and then re gono boledishana le yana go be monate ka ona ka moggono we abuti Thobela le kae re gona le kae re ka ba re bolela le mangwa ga mang le bolela le Mathupa wa Serane. Mathupa wa Serane tšatši na le kgone gore mo Mashishini Secondary School le ba ga Makgotholela ke eng se le gore se le tlišitše mo Mashishini High tšatši na le kgone Se re sletše go mo go go nyako go bona bana ba improve cause go ne le ba gore ba ne le talent ya bolo ka go fapana so re khatla kudu mo re tla re ba sponsor cause ba bangwe ba hloka gore eta pele ya batho ba gore ba tlo ba shupetša tsela gore re bereka jwang. So monyetlo o direga go mo go mogolo ka kudu ene wa khatlhisha le batswadi ba kgona go bona gore ngwana o hlokang a hlokeng. Yeah, re sa bolela ka Makgotholela, re bolela ka letšatši la lekgono. Ke tlogile ke bona Makgotholela e tloga e bereka ka matla. Mohlomongwe o ka napa o hlalosetša di-viewers tša rena gore ke eng se le gore le se dirile lena bjale ka ba Makgotholela mo Mashishini High? Se re se dirile ka Makgotholela mo Makgotholela e tlile ya tla ya thuša sekolo sa Mashishini ka go khatha loan granda ya thala granda gore bana ba tlo ba kgone go bapala ga botse, then ra ba tlela le metsi gore mo ba tenne ba kgone go nwa metsi. Ya ke taba tše le gore di tloga di kgatlhiša ka tsela le gore ya makatša. Mohlomongwe go ka ba le motho a botšiša re Makgotholela le bereka ka eng? Makgotholela ka botlalo Makgotholela e dila ka ditshipi, ka di-Bryston, ka di-Landrele, ka di kore mo go nwa go tshipi keiti di-Butler le go dira slepe ya gona go dira slepe Makgotholela.
ya ka gona ka mokgono e ne le abuti wa rena go tswa gona kwa go magotholela re moleboge re leboge le nako ya gage re sa sepela re ra kokota ra nyaka-nyaka re bolele le ba bangwe le bona re ba kora ana ba tlile ka eng ba dira eng go be monate ka gona ka mokgono re leboge nako ya lena. Okay, go leboga nna papa. Right, re sa sepela go le monate Akina in the building. Wa tseba motse go fihla Akina wa monate ka ona ka mogone ke tseka re ke a tsama ke a nyaka ke a topa ke a hlakantša dilo di tsamaisha go be monate ka ona ka mogone bona ke na le ausi mo khotlo na party introduce gore yena ke ena mang a re botse gore sebile tsa se bidio ba fihlile ba tletseng man re ke motlogela I introduce. Hello, hi. Ke Magotso Mahlaji, aka Akina Solutions. AKA Akina Solutions ka gona ka mogone we re sa bolela le bona tšatšing la lekgono nya go tseba ausi Magotso mo mashišing ha tšatšing la lekgono. Why are you guys here? No, we are here to support this great initiative. We think this is something that is good that we are doing for the schools and the youth. You know, at least we are bringing them in. They are doing something that they love. They are being proactive. So I'm here to support the initiative because I think it's good for our youth, man, and the upcoming generation. Yeah. Right, ke na ausi Magotso Akina Solutions re sa sepela re kitima le bona ka ona ka mogone re nya go tseba gore Akina Solutions ke mang o diralang? So Akina Solutions, we are a lot of things, We like to say we are the solution to each and every problem. So at Akina Solutions, what we do is that we are an accounting, business and compliance company. So what we do is if you have a company and you need help with your compliance, your SARS issues, we are here to help you. If you need help with HR, payroll, we are here to assist. If you need help with financial statements, so anything that has to do with business compliance, admin, HR, payroll, we are here. But on top of that, just to spice it up, we are also event organizers. Right, le pula shekwe e a theoga ke pula tša mahlogonolo re no re ka pijana se se Magotso Human Rights Day tšatšing la lekgono molaetša wa gago. Human Rights Day, we've come a long way. So I say, Rena, as the youth of today, we are here because of days like this. We have opportunities like the one that we have today because of the human rights that we have. So let us grab all these opportunities and try our best so that the future is better for the next generation.